no feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe no geɗoɓe mum fof hannde e nde ɗo nokkure meɗen nde wondi e karamokoɓe immorde karamokoɓe meɗen ma jeyaɓo e karamokoɓe meɗen ko tawata suuɗanaki goto kala e meɗen nafa maɓɓe on e batte maɓɓe on e kaaɗo diina e ɗiɗo leydi meɗen e leydi kawtarde meɗen ɗo ha e toɓore leydi ndi ndori ko Allah tabaraka wa taala yalla yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi Allah tabaraka wa taala reynuɓe Allah lontiɗo ka zuriyaji maɓɓe allahu taala yo ɓiɗuɓe ɓantal aduna e lahar yo juuti gurdam maɓɓe ɗan fiye umma o wawa naftorɗo ɓe ko ɓuri ni aray en andire wondema ko sali maɓɓe ko tooli ka meɗen ɓe wondi hakkude goreɓe maɓɓe eni siɓɓe maɓɓe e yiɓɓe maɓɓe ko sali maɓɓe ko tooli kono noon miɗe wiya ko sali ko tooli karamokoɓe meɗen tawdaɓe meɗen e nde ɗo nokkure e almamiɓe ɓen e yeesoɓe ɓen fof ko sali fof ko tooli kono noon kala tawaɗo ɗo e morde worɓe ɓen kañum e suddiɓe ɓen en sanni fof en tolni alay si allahu taala on hoddiri en ala ƴettude waktu juutuɗo e joliten karamokoɓe meɗen konngol ngol ko waɗi kon oɗo musidɗo meɗen Oustaz Aboubacry ɓe janggana en ayde seeɗa ka Qur'an ɓaawa ɗum présenté joga e karamokoɓe tawɗaɓe meɗen ɗo siɗo feƴƴi haray joliten docteur konngol ngol ɓaawa ɗum haray ko lande ɗe waɗen du'a homɓe yewtere nden ɗo haray hatto e jonnugol akhi on koye micro mo janggaren aya jeɗe ɓe gandirnayi haray telen ka lamde eɗen waɗi windanoɓe lande ɗen ka yaasi telenma ka duhiɗo ɗen ɗum ko akhi Aboubacry ɓe wontiri hella ka sengo nano juulede nden ɗo ka leyɗel koye ɗo ka suddiɓen kadi ɗum ko Seyida Umu Kulthum ɓen ɗon no halfina falaɗo landade o hewtuka maɓɓe ɓe winda e lande ɗen wonti kadi lando ala ko duwa landede o landi wona landagol fi no fala landade ɗum ay endarna ɗo joni ten Cheikh Aboubacry e micro mum ɓe janggana e faddal mashkoura mo e joora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. إن شاء الله. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وجعل هذا في ميزان يوم القيامة. بعد ذلك أرى يتوقع هيك
donc président tugol karamo ko yimɓe tawdaren ɗo ɓe aray araɓe maɓɓe ɓe ko ɓe gariɗen ɓen docteur Mouhamadou Wuri Bari aray ko kamɓe woni ka hakkude ɗo en fof eɗen gueɗiɓe hay so tawi yiyaali ɓe yitere kono ne yiwde ɓe ka réseaux sociaux ji aray ko kamɓe woni ka toon boɗo aray ka sengonano maɓɓe ɗo hikkori ɗo Oustaz Souleymane Bari ɓeɗo haray ko ɓe gueɗiɗen ko takko men ɗo ɓe woni Fasia aray ko kamɓe woni hella ɗo sengo ñaawo maɓɓe ino ɗon Oustaz Alpha Ahmad Ba ɓeɗo kadi ko karamokoɓe meɗen ɓe wonduɗe imamuɓe e juulerde meɗen no Sonfonia aray ko teddungal jama o ɗon aray en hatte ɗo karamo koye ƴeesa ɗon Oustaz Wuri Darwa aray ɓe gueɗi ɓe ɓeɗo koyne wonde ko quartier ɗo e ino ɓe hella yeeso ɗo e imamuɓe kañum maɗe mawɓe meɗen ɓe wonduɗen ka quartier ɗo aɗa ko ɓe wondiri hella sengo ñamɗo jamin haray ina ɗo salliɓe meɗen ɗo salli sa eɗi ko ɓe ɗo woni salliɓe mawɓen ka juulerde ga ema Elhadji Ousmane ko mawɓe juulerde ni aray ko teddungal jama o aray so feddi ɗon en joni tawi konngol ngol ceernoɓe meɗen ɓe ɗon docteur Wuri ɓe kontanay hay ko moɓediri en ɗo ko tafaddal mashkouran majur بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. معاشر الإخوة الأحبة أصحاب الفضيلة العلماء أصحاب السعادة أيها الحفل الكريم في هذه الظهيرة المباركة وفي مسجد وهو بيت من بيوت الله وأمام وجوه متلألئة نيرة بالإيمان يطيب لي أن أقدم لكم ما ينبغي للمسلم أن يقدم لأخيه المسلم إذا لقيه وهي التحية الإسلامية الطيبة المباركة المنبثقة من قلب محب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. إن شاء الله هذا اللقاء يتشكل بطابعين، طابع محاضرة وطابع دورة شرعية لطلبة العلم. وموضوع هذا اللقاء كما هو معنون في المذكرة هو كتاب الصيام، وهو مما ينبغي أن نتحدث به الآن أو نتحدث عنه، لأن لكل حدث حديث ولكل مكان مقال، وبيننا وبين شهر رمضان قاب قوسين أو أدنى، فشهر الله الكريم المبارك على الأبواب، فينبغي أن نشهد القلوب وأن نتهيأ لاستقبال هذا الضيف الكريم
أسأل الله جل في علاه أن يبلغنا هذا الشهر المبارك الكريم وأن يرزقنا العمل الصالح المقبول فيه وفي بعده أيضا. أن يتي الله سبحانه وتعالى tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniɗo handuɗo yettede waɗo en ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en ka moftanelaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam. moƴƴori e meɗen nemaji heewɗi limugol andata ittiri majji noɗi fotata en anda. nema ɓurɗo mawnude on ko allah neminta jiyaɗo mum on ko waɗugol mo julɗo fewuɗo, julɗo rewowo allah, harana julɗo ka inde tun. en yetti allahu on eɗen qirranomo haqqe makko wonɗo e hoore men on haqqe ko kanko tun tagi en, ko kanko tun kadi handi e dewal ngal, ko kanko tun woni reweteɗo e hoore gonga. allah goɗɗo go ala ɗimmo ala tammo, hara ko gonga, allah ko goto pet. hiɗen seeɗa noon nelaɗo men on mouhammad ibne abdillah ibne abdilmoutalib ko jiyaɗo allah, wona kanko woni allah kono ko o nulaɗo allah, ko suɓaɗo suuta ɓurɗo moƴƴude e ɓiɓɓe adama ɓen fo. eɗen seedo allah nelumo ha e meɗen, nelirimo goonga, diina goonga, diina dewal, diina yurmede, diina jogodiral, diina huɓutuka cenɗe gurdan neɗɗo ɗen fo, diina nototoka dendanagal ko haaju neɗɗo o noddi. eɗen seedo o yottinno ngal nelal ɗon, o laaɓani mofteɗen reedu, o ɓangini, o laɓɓini, o noddi, o feññini, o holli. liyahlika man halaka an bayyina, mo halkike, mo naadi hoore muɗum yiite ko kanko naadi hoore makko, kono o hollama ka o rewayno o daɗa yiite nge. yo allah juule o nelaɗo meɗen, juula e sahabaɓe makko ɓen fof, juula e ɓeygure makko ɗen e sonnaɓe makko ɓen, wattide en e maɓɓe, yurmina en yurmede duumide, allahumma amin. haray mi weltanike ɓe sukaɓe organisant ɓe en ndi juɓɓudi ɗo fi en tumbodir ɗo. ɓe yangike oustad mouhammadou ba, ɓe noddi, ɓe etike, ɓe katakatannike moƴƴi. ɓe weltanike almamiɓe e nde miside men ɗo e conseiller ɓen e salliɓe ɓen fof, heɓe jarna, heɓe du'ana wernugol ngal tummodiral ɗo ka maɓɓe ɗo. en weltanike en jarni ardinaɓe ka diina e ka dawla e o jeune men ɗo nde nokkure men ɗo, ɓe newnugol sifa wona ɗe tumbodir l'islam waɗa ka maɓɓe ɗo. weltanike karamokoɓe ɗimmoɓe an seniɓe ɗo cuɗalngol en nde tolande ɗo, no e maɓɓe tokoro an cheikh mouhammadou wuri diallo, andiraɓe cheikh wuri dawa, cheikh souleymana bari fashiya, oustad alpha amadou ba ɗo imam ka juulirde meɗen symphonia, e karamokoɓe luttuɓe ɓen ɓe tawata ɓeɗo ka tawa wo haray andama ɗon ko soobe jokka ɗon ko fi l'islamu wona yewtede. l'islamu ko andirte, a fottata l'islamu no yaha, inna hayno l'islamu ɗa ka woni e yaade. l'islamu no jogui sha'air, ko so'irte, ko andirte, no jogui point de repère, ko anditirte, ko karamokoɓe ɓen no jeeya e ko l'islam on anditirte. alqur'anare nden woni ko kaɗeri nde winda, woni koye alluwal nde winda, ka yiɗa ɗum o kadi anta l'islam. so yahi e nokkure ko a koɗo tour a anda hay goto, a yi alluwal no ɓaara, no winda ɗon ayeje alqur'ana ɓaara inna ɗo ko julɓe woni ɗo. ɗo jeeya muɗum juulirde ɗen e manaraji ɗin, sa ari ta e julde no darna, hay si a woɗɗanata ko goɗɗo ene ɗo ko julɓe woni ɗo, a yaali juulirde nde koni l'islam andirte. idan karamo koɓɓen a fotta e maɓɓe tun, andita allah o kisan, andita fi l'islam on kisan. haray en weltanike ɓe koɓe seeni ɓe cuɗani en e tolande men nden ɗo, mawɓe no ga e
opérateur ɓe économique no ga fonctionnaire ɓe kadi haray no ga e nder jama men on cende ɗen fof kipamɓe e nokkel ɗin fof haray no nder ga fof no jarna no weltana ko tooli meɗen en fof ara jama ko seeni ɗo ko foppu duhi e suddi sewɓe e mawɓe ando fof ko noddando Allah nooti ɗen hay goto arali ɗo tawi ko police joguimo jogue bonɗe pooɗimo addi ɗo o arali ɗo kadi ɗaɓɓugol e ko heɓete ka adna ɗo tammaru ko addi en ɗo ko no gasa on tigi nanayi ko andano kadina makko ma ko anduno o yejjiti o andintinne ma ko anduno o yejjitali o tentinane ko nden moƴƴere e kadi sifa ɗe dente ɗo allahu subhanahu wa ta'ala no yiɗi sifa ɗe tummodire ɗo nelaɗo men no maki Allah no mari malaikaɓe jindoɓe hakkunde meɗen jinda ka laawi ɗaɓɓita tumbodire ka inde Allah wowlete si yahi ha ɓe yii hadis no ka sahih muslim hadis aslan ko muttafaqun alayhi si ɓe ari goɗɗo e maɓɓe ari tawi hino ka tumbodira inde Allah no jantere ɓeyna he halummu ila hajatikum are ko ɗaɓɓaton kono ɗo ɓe ara yahuffunahum bi ajnatihim ila samai dunia ɓe ara ɓe heta ɓe hettiraɓe ɓe towna mo ɓe towna gabiti mum ɓe heta gabitiri ha hewtoya dow ɓe heɗo si ɓe yahi Allah landoɓe kon to iwru ɗon e hoore ko kanko ɓuuri ɓe andude meɗen iwi ka jiyaɓe maɗa wonno ɓe jantade inde Allah hiɓe jantoma toon hiɓe yewta hakkude maɓɓe fi maɗa hiɓe mawnine toon hiɓe subbi hinanoma hiɓe yette ko ɗum men tawi ɓe waɗa oyna ene ɓe yiilan ena owoya ɓe yiyalima o wiya si tawi ɓe yiilan ko honno sikkuno ɗon ɓeyni ha ko ɗon ɓe ɓuranoma rewde ɓe ɓuranoma teddinde ɓe ɓuranoma subbi hinade ɓe ɓuranoma mawninde ene ko honɗum woni ko ɓe torimi toon ene ha ɓe torike ma de ya okkoɓe aljanna enene ɓe yi aljanna ɓenna owoya o wiya ko honɗum yiiɗon si tawi on hara ɓe yino aljanna ɓenna ha ko ɗon ɓe ɓurayno wakkilare fi ɗaɓɓugol aljanna on e yiidugol aljanna on oyna ko honɗum ɓe moolinomi toon ena ɓe moolinoma de yiite oyna ɓe yiite oyna owoya ɓeyna owoya enna ko honɗum yiiɗon si tawi on hara ɓe yiwno yiite ɓe moolike lan yomi danduɓe yiite ɓe yaali yiite ngen taw si tawi ɓe yiwno yiite ngen o ha ko ɗon ɓe ɓurayno hulde yiite ngen doga pottito yiite ngen toroma ya danduɓe yiite ngen oyna mi waɗi on seede ɓe mi yaafike ɓe malaikajo go inna ha goɗɗo gono ɗon haari o rewayno feƴƴa ko haaju makko o ari wona kanko naafi jantagol inde Allah naafi conférence o arnogo o rew tun o tawi o nani hito micro o tawi no kumbi o ari o jooɗi on ɗon na e maɓɓe o jeeyagoy Allah wiya ulaika qawmun la yashqa jalisuhum ɓen ko yimɓe kala joɗɗo e maɓɓe o malkisatake idan haysi ko ɗum ɗon si on tigi ari ka diina yewtete fi muɗum o heɓay ngal ɓural ɗon idan haray ko saɗi men en fof ko tooli en tooli Allah subahana taala Allah okkor en moƴƴereji ko heɓoto e ɗe tummodire ɗo Allah taw hara enen e malaika ɓen en wondi ɗo ara ɓe waɗo e contre andi ka Allah subahanahu wa taala ko wonɗen ɗo wonde Allah wiya o yaafiken en fof hay rewayno ɗo feƴƴi hara yaafama haray si ɗum ɗon feƴƴi ko conférence ko séminaire ko séminaire wonande sukaɓe wonɓe ɗaɓɓude gandal ɓen janga refto darta si wawi kañum kadi jangina ko ni gandal ngal eggirta ko ya ar
karamo ko ma jangine heɗoɗa rewtoɗa darta si tawi selli an kadi jangina an kadi heɓa talibaɓe koni eggirta heɗagol ngol tun no moƴƴi on tigi faama e buy e diina muɗum nandata emo heɗaki mo ala heɗade ko woni son tigi heɗike tun o jangali kanko fayda kanko o heɗoytake ko ɗum bonni muradu namu ndu si a cernini a tarini namu an a waɗanta goɗɗo namu idan haray mbaɗi ɗo andintinnirku wiyete ko mudakkira ko ɓe addi ɗo ko fii korka kan ko e deftere ɓe taƴi berungal dambugal korka ɗo ɓe waɗani en e kaydiji haray ko ɗo wonɗenge jangude fira ko haala meɗen ko winda kon ko arab firen e haala meɗen kan te onno fewno ɗo yewtugol fi suumaye koko foddi ha ko waɗi hakkude men e suumaye fayda yona cuɓal hande kadi ka ara noon yette bari ɓe tareɗo maɓɓe taƴo hikka suumayru hikka ndu alda ndu ñaaɗa ndu arda e looci hikka ko ndu ardi ko nebban ndu wuja ha ɗata nder tamo o mapo inchallahu den hara yewtugol fi korka kam ñawoje ko yowdiri e korka ko honɗum woni horugol ko honɗum woni ko tawata si ɗin ɗon timmali hara e wonali horugol ko honɗum bonnata kadi korka noneji korka ɗin no ɗuuɗi kadi no woodi korka ko yiɗa korka yiɗaka no woodi korka farillaha e nder korka ma kan no woodi toon piiji ɗi tawata hay sina fewno korka yiɗi hani wadde kono tentini kadi si tawi hiɗa hoori ɗum ɗon fof no gasa haray no kader mudakkira ga hay mi darani koye mudakkira o mi anda kono mi tangini haray ɗum no nder ga no woodi kadi ko tawata no bonna korka fes inchallah ɗum ɗon haysi ala nder ga e yewtoyay seeɗa e muɗum o wi ɗo bismillahi rahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafi al-anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammadin kalimatu sayyidina karamo ko ɓe buyi no i wonde ɗum ɗon haysi on tigi wiyali ɗum sayyidina no anda nelaɗo huwa sayyidu waladi adam kono sahabaɓe heewano wolirgol ɗum nelaɗo muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmi ddin amma ba'd kalimatu amma ba'd woɓɓe nani ko abul aswadu du'ali atti wolde ɗum kono no woodi attiɓe mo kono ko ɓuri wonde fasigo on si tawi a wi amma ba'du haray addu ko woni yeeso ɗon ko fuɗɗora fa won o gerɗi ɗo ni amma ba'du fa inna hadihi kalimatun mujazatun tata'allaqu bi sawmi ramadan ma'khudatun min kitabi al-wajizi fi fiqhi as-sunnati wal kitabi al-azizi للدكتور عبد العزيز البدوي حفظه الله تعالى نسأل الله الفقه في الدين والتوفيق والسداد إنه الولي الموفق آمين. طيب صوم رمضان هو بدأ بحكمه. ما هو حكم صوم رمضان؟ نياوري هورغو سوماي أولا بدون شك وبدون نزاع أن من توفرت فيه الشروط للصوم يجب عليه صوم رمضان، لأن صوم رمضان من أركان الإسلام العظام التي بني الإسلام عليها. وشروط وجوب الصوم هي الإسلام والبلوغ والعقل، فسمى التكليف
وكذلك الصحة والإقامة، هذه الخمسة مشتركة بين الرجل والمرأة، وتختص المرأة بشرط سادس وهو النقاء من دم الحيض والنفاس. شرطيجي في يسوم هورغو سوما يوات يهور نيدو ko shartiji jeego. sirin non timma hara e korka waɗɗakima. sharti aran on ko julɗugol wongol julɗo fanni on tinatale kal islam aray fawakimo golle l'islamu ɗen. golle l'islamu ɗen ko tuma wonɗa julɗo taw fi kala usuliyankoɓe no poɗuno ɗon ɓe ina halil kuffaru mukhatabuna bi furu'i sharia walakin khilafun la thamarata wara'ahu. idan wongol julɗo woni go'o. ɗiɗi on helli fegol pay kun si kun hoori kun heɓay baraji kono si kun hoorali kun nangatake waɗɗaki mo ɗo yo helli feede. tati on ko margol haqqil feetuɗo korka waɗɗaki ɗum li anna rasula sa sallam yaqul rufi algalamu an thalathatin ani naimi hatta yastayqida wa anil majnuni hatta yafiga wa ani sabiyi hatta yabluga. karambol nangitirowol ngol windowol fi yo neɗɗo o nangitire ngol no tontana yimɓe tato ɗaniɗo ha o fina hunde ko windante ala, feetuɗo ha o dikka hunde ko windante o nangitirte ala, wala bakkatu. pay kum ha kun helli fee kon windantake bakkatu. idan ko ɗum ɗon waɗi si pay kun nangitirtake feetuɗo on kadi haray korka waɗɗaki ɗum. shartinaya ɓo on ko asihhatu ko cellal mo nawni nawnare nde tawata yaadata e korka few oɗo himo newnana taƴugol. en nani ko musidɗo jangi ɗo faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. mo suuma e tawdi e nawnare nde horodata ma suuma e tawimo e setoyagal tawi no sattanimo horugol ka setoyagal ko yoɓe taƴu fa iddatu min ayamin ukhar ko yoɓe suɓoye ñalormaji goɗɗi goo si suuma e feƴƴi ɓe hoora lonto ɗi ñalormaji ɗi ɓe taƴuno. jowaɓum ɗum alligama ko wonugol ka muɗum no wiɗen ɗo ni setejo on himo newnana taƴugol himo newnana horugol si tawi o tampata e mi ñawlotoma mi yoɓa heña e angal ñawlagol ko honɗum ɓuuri mi ñawlotoma kono mi neɓinta mi yoɓa heña e wonugol tara ñawlaki ko honɗum ɓuuri angal ñawlagol ngol. ko ɗum waɗi joni setoyagal ngal joni hara e newene no wode muɗum ha yahoɓe avion je ma yahoɓe otoje climatisé e ko wayte wona noon haray si on tigui hoori o ɓorti ɓoggol e hoore makko abra adimmatahu min albidaya. kono himo newnana taƴugol. ɗiɗon charti joyi gorko e debbo no kafiɗi sonnaɓe ɓen no weddori charti goto ɗum ko laaɓugol e ƴiiƴam fiilayeru e ƴiiƴam jibingol. yo taw hara sonnajo on wonda ƴiiƴam fiilayeru ƴiiƴam fiilordu wonda e ƴiiƴam jibingol. si hiɓe wondi e ɗum ɗon ɓe hoorata haray hiɓe yaafa horugol ɗon kono noon ɓe yoɓoyay e ɗen balɗe ɗe ɓe taƴiri sabu fiilayeru maɓɓe ɗum ma sabu jibingol ngol. idan l'islam on no mahi e hoore tugale joyi o yewtoyay ɗum ɗon inchallah. o wi sawmu ramadana ruknu min arkani l'islami wa fardu min faraidihi. l'islam ko korka suumaye ko tugalal e tugal l'islamu ɗen ko farilla e farillaji l'islam. sabu allah subahana taala o wi ya ayuha alladina amanu hey ko onon yo gomɗinɓe o noddiri en inde gomɗingol nde wonno ko gomɗinɓe ɓe yawata notade. o wi kutiba alaykum siyamu farlama e hoore moɗon korka kan. kutiba farlama waɗɗinama
kama kutiba ala alladhina min qablikum wano ɗum farlirano kadi e ɓe attinoɓe dinaji attinoɗi l'islamu ɗin hari korka no woodi kono won tun na sifan horirte ni enen kamɓe ɓe horirta hara no serti no gasa kamɓe ko ɗuytugol ñamugol ngol ma na enen ka fuɗɗotoɗen ɗon hatten kamɓe na ɗon ɓe fuɗɗotoɓe hatta o wi la'allakum tattaqun no gasa si on hoori on heɓay kulol Allah nde wonne horugol ko ekkitagol ko eltagol sumaye ko séminaire yi'a ko faalaɗa tawa no woodi tawa ala haɗowoma kono ara memata ko ekkitagol wawugol rentagol o wi son tigi rentike ko ɗum wiyete kulol Allah rentagol ko wawtugol hoore muɗum hara ko Allah wita on tigi waɗu ko ngo waɗata al ayat ayaje ɗen ɗuuɗi haka o wi o yi shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinati min alhuda walfurqan lewru suumaye ndu alqur'ana cippina e nder mum alqur'ana on fof ittegol ka lawhil mahfud adde ka asama adna ɗo koye suumaye o fo o itta toon ka unité central o adda ɗo o cippi noon ɓorde ka asama adna heeɓi ɗo fa nasala munajjaman o cippinira ɗo seeɗa seeɗa ala hasabil ahdath wal hajat o wi o alqur'ana hudan ko peewal linnas wonande yimɓe wa bayinatin koko ɓanginta kam minal huda immorde e peewal wal furqani e ko sendirgonga e fenande faman shahida minkum shahra falyasumhu kala e moɗo seediɗo lewru ndu yo howru ndu ɗo wona wiide ko tuma yiiɗa wo an tun no ara an ka wonɗa ɗon tawa yi lewru ndu o hara wonoye balɗe 5 6 fi hon ɗum an ko ndungu woni ka moɗon no waɗi mimake tu no waɗi duule no woodi ndiyan no ƴiwni tu ɗen no balɗe fo kono si tawi ndu yirama nokku goo haray waɗɗike si tawi ko hoolaɓe woni ko yiwndu haray waɗɗike yimɓe fof horugol ɗon ɗo ko dalil goo holluɗo wonde lewru suumaye ndu horugol ndu no waɗɗi ko farilla ɗon ɗo ko ka alqur'ana amma kama ko nelaɗo ko hollata wonde horugol lewru suumaye ndun ko farilla ko hadis mo abdullah ibn umar filli ɗo radiyallahu anhu qala o wi qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah o maaki buniya al islamu ala 5 l'islamu mahama e hoore ɗe 5 tugale 5 shahadati wona shahadatu shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah seedagol wonde reweteɗo ala si wona allahu on ko kanko tun woni reweteɗo on tigi seedo ɗum e wonde muhammadu ko nulaɗo allah ko woni tugalal ardal ngal ni ngal ɗo woni tawhid ngal ɗo natirte ka diina tugalal ɗimmal ngal wa igami salati e ñinnugol julde nden o wi ali juulugol o wi ñinnugol ko moƴƴingol ha moƴƴa tawa kadi sowno won tigi waɗay ñiiɓa e julde nden wona nder toon tabita toon wa ita i zakata ittugol zakka on si wonto heeɓi jawdi ndi zakka farli e hoore muɗum wa hajjil bayti e hajjugol ka suudu allah hormorteedu wa sawmi ramadan e horugol suumaye oɗo ko ni soggiri hadisaji goɗɗi goo ko sawmi ramadana on atti hajjil bayti on ko ɗum ɗo ɗe tugale ɗo l'islamu mahi e hoore muɗum wa ajma'at l ummatu ala wujubi siyami ramadana mofteɗen fof no fottani konngol gootol e waɗɗagol horugol lewru suumaye ɗum ɗon ɗiɗo yeddodiraali karama koɓe l'islam ɓen fof no ɓe didori hiɓe fottani wonde horugol lewru suumaye si charte jiɗin timmi ɗum ko farilla wona jeejo wa annahu no horugol suumaye ahadu arkani l islami ko gotal e tuga l'islamu ɗen allati ɗen olimat ɗe andama min addini immorde ka dina bidarura loru
بمعنى أندام الدين كان قستا باوم يعني ما علم من الدين بالضرورة هو ما لا يمكن أن يقوم الدين إلا به كوكو تاوتا سيدون دون على هارا دين على si a waɗali ɗum an on gara e dina ala kama a wiyataki ko a julɗo no woodi ɗin piiji andaɗi ɗi tawata julɗo ko be o waɗaɗi sa wona e julɗo ko be waɗaɗi idan horugol lewru suuma e ndu koye ɗin tawa wa anna munkirahu wonde yedduɗo farlagol lewru korka suuma e kafirun ko kefero murtaddun yaltuɗo anil islam e l'islam si harimo nder ton haray awa o yalti mo wi'i suumaye mono faala hoora mono ne acca ɗon ko on ɗum kadi soti hooral suumaye ko on ɗum moɗi ronkindinne en oɗo waray ɓoggol islam ngol ɓortike ka dande makko fadluhu ɓural horugol lewru suumaye andi allah subhanahu wa ta'ala o yamirta en yen waɗu goɗɗum waɗa ɗum o ronke yoɓude allah nanon wayi few o yamirama ya waɗu goɗɗum waɗirano o wiiri noon o inama no aray ɗo yahu aroya no patron ɓe goo wayi noon gollina on tigi on tigi waɗa ko wani kon fof ko ara nawa patron wi ara mi gayni ko haldano kon he modi fendo mi ala tan yoni arwe pat he ronkitinna allah subhanahu wa ta'ala ko o yamiri e yen waɗu wo haray mo wallini joddi mum ndi andi noon sa andi joddi ndin tawi joddi ndin no mawni ɗum encouragete a wakkiloto ko golle ɗen ɗe satti wo si tawi joddi no tiiɗi fayda a so'ata sattugol golle ɗen kono golle kadi ko ɗe fandi o ko ɗe fandi si joddi ndin ala fiira ma an joddi ala hara e ngamele no woodi ka idan ko ɗum ɗo wiyete ɓural horugo suumaye ittama e Abu Hurayra radiyallahu anhu o wi'i nelaɗo men sallallahu alih w sallam maaki man sama ramadana mo hoori lewru suumaye imanan sabu gomɗingol hoolagol wonde ko allah yamiri wahtisaban e hasbitorgol ko wiyete hasbitorgol ko ɗaɓɓi jortagol baraji harontino jorti joddi ndin ka allahu gufira lahu o yaafete ma tagaddama ko ardino ko min dambi e bakkatuji makko sa hawri suumaye ayni miɗo hoorde suumaye kono mi falakalla yo ɓangoy kono mbawi wiya mi hooray kono nawde man miɗo hato jine joddi makko a hori suumaye heɓata baraji hay hunde allah na ya bungam mo wona ya townitanam mo wona ya faami wonde a ala haaju e makko e moƴƴereji makko ɗi agassa e ɓaawa makko sa waɗiri noon o wara yo faalaka ko waɗɗa kon few ko a rewa e allah haraɗa faala ya yoodano joddi makko ɗi hiɗa holi lette makko ɗen hiɗa lellitorimo kanko allah hiɗa faala baraji makko ɗin ya ɗomani yo ɗo haray on woni jatigi haray on weldi idan mo hoori suumaye no haniri noon tawa mo gomɗini wonde ko allah yamiri yo suumaye hoore himo faala heɓude joddi baraji suumaye ɗin ko honɗum allah waɗantamo o yaafotomo bakkatuji makko attinori ɗi yarli haray hay bakkatuji jariɗi o wannoɗi yaafete ka ko tosoki ɗin karama ko ɓen no yeddodiri moƴƴi ɓurɓe ɗurde ɓen no yaari wonde ko tosoki ɗin yaafete bakkatuji jani ɗin ko beeɗi hertani tuubu buye ɗin ɗon sama kala ittataɗi bakkatuji jani ɗin shirkangol allah wargol wonki waɗugol mbileyagal gollitirgol mbileyagal e waɗugol zina e ñaamugol riba ñaamugol jawdi alyatima kansugol yimɓe laaɓuɓe kansiraɓe zina dogugol si julɓe heferɓe nangodiri
woni to onti waɗa paɗal ɗi ko bakkatuji jani no tawti ɗi kala bakkatu kambiranaɗo lette ma tawa kuddino e makko ma tawa hiddeno e makko ɗum koye bakkatuji jani ɗi jeeya ɗin mo feggike ɗin ko yo hertinan ɗi tuububuye herto o jooɗo yo kanko tun o inna Allah mi waɗi hunde kaari no gasa yimɓe ɓen anda kono an hiɗa anndi Allah yafola komi dugula mi hersata mi moƴƴa miɗo loyi mi wawta hoore an hiɗa andinmi komi waɗi ɗum Allah cheytane tuubi mi wattata mi ƴettanima aadi mi fillata ko ɗum ɗo yo donkaroɗan kos hara koye hoore soɓe hara mo wulla o yimmo jemma o juula ka o sugji ɗon o irrito ɗon boneji ɗi o waɗi jani ɗin o waɗi zina o wujji o waɗi ɗum ɗo Allah accanan Allah muñanan Allah yafolan o wulla o fiɓa annu e wonde wattata ɗum no few ko ɗon bakkatuji jani ɗin ko ɗon ɗi yolotogoy ɗo noon bakkatuji to sooki ɗin si ɗuuɗi ɗi wonta e jani la tahqiranna min aldunubi sigaraha inna aljibala min alhasa bakkatuji ɗin wota yawi to tosokoy koy si tosokun wattike tosokun gokkun kadi wattike ɗon
si tawi ndu yirama orde alansara heɓi yeeso telen hirnange ga haray ko janngo woni ko hoorete ñalla janngo ngal hoorete o wi fa in humma aleykum si niɓɓitani on shahra lewru ndum fa uddu 30 haray konte 30 si tawi ko darorde suumayeɗen niɓɓiti konten sabude suumaye balɗe 30 si ko darorde juldan ndun niɓɓiti en yaali no waɗi mimake duule no waɗi timminen suumaye balɗe 30 o wiɗo bima yathbutu alshahar ko honɗum tabintinnanta en lewru ndu wonde ndu yiyama o yathbutu shahru ramadana bi ru'yati lhilali lewru suumaye no tabitira yi'ugol darorde ɗen ko inna hilal ko sonkugol fa ahalla bilhajji labbayk allahumma labbayk hilal ko sonkugol andi hari fay ɓen law na fende ko men manto si tawi lewru ndu yama fof ina lewru ndu fof sonka soore ɓeyni no hilal ɓeyni sonkantendu idan si tawi lewru ndu yiyama haray tabiti walaw min wahidin adlin haysi ko neɗɗo goto nunɗuɗo ɗon goo aw ikmali iddati shabana 30 yawma ma lewru sabbodo suumay timmingo balɗe 30 ñalande heedano nden sabbodo suuma heeɓi balɗe 30 ñallal heedungal ɗon ngal ɗon ko goo suumaye dalilun ɗo an ibn umar madi hadis abdullah ibn umar qala wi tara annasu lhilala yimɓe ɓe ɗaɓɓitino lewru ndu tara a komo ɓe haɓɓito yiyay yimɓe ɓe ɗaɓɓiti lewru suumaye fewno nelaɗo fa akhbartu rasulallahi sallllahu alih wa sallam anni ra'aytuhu mi yeeti nelaɗo mi humpitimo wonde mi yi suumaye de min fa sama o hoori wa amara annasa bi siyamihi o yamiri yimɓe yoɓe hooru ka juldandu noon ɗo jumhur ulama'i karama ko ɓen 99 maɓɓe inni gooto tun si wi'i yi'i juldandu en taƴirta fi ɗum ko be wona ɗiɗo ɓe inni ka suuma e meɗen jaɓani on parce que ɗon ko naatugol e dewal ɗon fayda sa yette bari jon inni suuma e dari kew andu ta landi to haray ko ɓay feere ala naɗo minena no niɓɓiti wela faamude kono ka juldandu ko yaltugol e dewal naata e ñaama yara ɗon aray laalla yimɓe gara no hawji no gasa goɗɗo yette sojo ini tun he min mi yiɗugoy ko oya wino ko suuma eno barkini suuma e barko he yoni juldando e kuddimo yo ar tun nani sifa ɓenno sifo goto inni sifo goto wi yi juldando en jaɓata kono ko selli kon siko neɗɗo moko ba hoolaɗo aaƙili baaƙili kummaɗo mo annduɗa oɗa huti hoore ma edimo kanko o wima min de mi yii e jettay haray taƴirde kadi sabu ɗum ko ɗum ɓuri sellude oy fa in lam yura alhilalu li gaymin si tawi daroɗe lewru ndu yi'aaka sabu duule aw nahawi ma ko nandi e muɗum wona ndugguwi mimake o wi atimmu timmine iddata sha'bana limorde sabbude suumaye ndu 30 yawma balɗe 30 li hadis abi hurayra sabiki sabu hadis mo abu hurayra fillino ga on suumu li ru'yati wa aftiru ru'yati fa in humma alaykum ash-shahra fa uddu 30 wa amma shawwalu fala yathbutu dukhuluhu illa bi shahadati 2 o wi amma juldandu tabitata naatugol juldandu sina seede yimɓe ɗiɗo winno karama koɓɓe 99 ko ɗum ɓe wi kono ko ɗum ɗaɓuri sellude o wi an abdirahman ibne zeyd ibne alkhatab ittama abdirahman ibne zeyd ibne alkhatab radiallahu taala anhu
andi oɗo ko tanirawo Omar ibn Khattab annahu khataba fi l-yawm alladhi shakka fihi o waɗi khutba ñande nde o sikkunode fagala o wi ala inni jalastu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sa'altuhum min mi jooɗodi e wondiɓɓe nelaɗo ɓen kanko ko tabi'ijo milandike ɓe innahum haddathuni wonde kamɓe ɓe yewtilan anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal wonde nulaɗo Allah o maaki suumu li ru'yatihi hoore sabu yi'ugol ndu ɗum ko suumaye on wa aftiru li ru'yatihi taƴire kadi sabu yi'ugol ndu ɗum ko juldandu wa ansiku laha waɗire kadi kirse ɗen ɗon ko faanda ko yani yi'ugol donkin yi'ugol donkin on ka yi'ugol ko ɗon maheta ɗen ko honde woni julde hetten sunna fa in humma aleykum si niɓɓitani on fa atimmu timmine 30 yawman balɗe 30 fa in shahida shahidani si seedike seedeɓe ɗiɗo la khata fa in shahida shahidani na fa inna shahida inna natata e fiil inna ko nata ko ism fa in shahida shahidani si seedike seedeɓe ɗiɗo muslimani julɓe ɗiɗo fasuumu hoore wa aftiru taƴe anda o waɗɗo e idad mudakkira on ɗo o waɗi khata wonto khata on woni joni o tahrij ɗi argamuji ko tahrijul hadis o acci tahrij on o nadoral ɗum ɗon e nder mudakkira on ɗon ko khata mafrud anden nu o hadis est ce que mo selli ka o sella ka deftere no winda himo ko honto ko defte honɗe yaltini hadis on est ce que mo selli ma so sella wala kulli ɗum ɗo ko ɗum ɗo jumhure en tuuginori wonde ko seedeɓe ɗiɗo kono ko selli kon koko wiɗen ɗo ko wa an amiri makkata alharith ibni hatibin an amiri makkata alharithi ibni hatibin ko noon masirtena no masirɗoni itama amir wonnoɗo lanɗo wonnoɗo makka on wiyeteɗo alharith ibne hatib qala o wi ahida ilayna rasulullahi sallllahu alih wa sallam nelaɗo allah aadodi amen ƴettidi amen aadi an nansuka lirruya ndemen hirsirta layyaji ɗin sabu yi'ugol donkin on kamen yii donki men konta ɗon ha ñande 10 ko nde ñanode julde men juula men hirsa fa in lam nara si tawi men yi'ali wa shahida shahida adlin na shahidan shahida adlin si tawi seedike seedeɓe ɗiɗo nunɗuɓe nasakna men rewiray ma men hirsiray bi shahadatihima seedankakuji maɓɓe kamɓe ɗiɗon o nusuk no firta hawrugol no fira dewal no fira hirsugol fa qawluhu fa in shahida shahidani muslimani fasumu wa aftiru wa fi hadith abdurrahman ibn zayd wa qawluhu fa in lam narahu wa shahida shahida adlin nasakna bi shahadatihima fi hadithi alharith yadullani o wi ɗum ɗo ɗiɗo hadisaji ɗiɗi hiɗi tindina bi mafhumihima ka famamuye majji ala adami jawazi e wasude dagagol shahadati rajulin wahidin seede gorko goto fi siyami ka korka wal iftar e ka taƴugol fa haraja siyamu korka kan yaltiri bi dalilin e dalil hadis abdullah ibn umar o wa bagi al iftaru heddi ke taƴugol ngol haythu la dalila nokku ka dalil ala jawasihi e dagagol ɗum ɗo bi shahadati wahidi seede gooto koy bi tasarrufi min tuhfatil ahwadi
kanko o ƴetti ɗum ɗo ko ma'na o ƴettiri kono koye deftere tuhfatul ahwadi sharhu mada tuhfatul ahwadi la sharh ko deftere honde sharhu o wiyete tuhfatul ahwadi o sharhu deftere hono nde deftere wiyete sunan tirmidhi tuhfatu al ahwadi sharhu sunan tirmidhi ko ɗon o ƴetti kono ko ma'na on o ƴettiri o wi yadullani bi mafhumima mafhum holno fanda mafhum يسمى مفهوم الخطاب يسمى لحن الخطاب يسمى مفهوم المخالفة كأصول نقول كويته الخطاب مفهوم سمعني جوني سمعني أو jogi ɓe mudakkira ɗon ɓe fof haray ɓe mari kado mantugo on o ɗum ɗo woni khitabu mantugo on ko kala jogiiɗo mudakkira o ara o winna on to kado an mafhumu on ko kala mo ala mudakkira o heɓata ɗo wiyete mafhumu khalafa ɗo wiyete no wiye ɓiye tum mafhum ɓe hacca ɗon wonde ɓena mafhumu khalafa ma ɓena lahnul khitab idan ɓay joni o wi si tawi min yi'aali seedeɓe ɗiɗo nunɗuɓe seedike min hutoray seedeɓe maɓɓe ɓe faamete ɗon si tawi ko seede gooto ɓe hutorta o wi ɗum ɗo ka fi siyam wal iftar ɗo ka lasili ka horugol mana ɗon ko daragol suumaye on iftar ka taƴugol ɗum ko daragol juldanu ɗum ko faameten ɗon ko wiyeten ko inen koko accuɗa kon mi faami ko wiyeten koko accuɗa kon ko ɗum mi faami ko ɗum wiyete mafhumul mukhalafa ko faameten ɗo ɓay ɓe inni si tawi seedeɓe ɗiɗo nunɗuɓe seedike min taƴiray sabu mum ma min hirsiray sabu muɗum faamete si tawi na ɗiɗo seediɓe taƴata joni noon ɗum ɗo o wi ka hawrugol wo ka taƴoygol wo mana ka daragol suumay wo ka daragol juldandu wo joni kono o wi daragol suumaygol ɗum yalti itti ɗum ittintinama ɗum ɗon sortike e nder o mafhumu ɗo honɗum sorti ɗum ɗo ko dalil hombo honto dalil o ayna dalil qara'nahu ayna o hadis ibn umar ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه إذا نقول يالتي جون نكو لوتي كون كتاجوي غول لوتي أو مفهوم دو جوني مفهوم هيدوري كتاجوي غول دونكو بي يمبي دو o wi tambihum andintinnugol wa man ra'a al-hilala wahdahu fala yasumu hatta yasuma an-nasu wala yuftiru hatta yuftiru. O wi wo mo yi'i kañum tun lewru suumaye ndu o hoorata ha yimɓe ɓen hoora joni ko sikke o yi'i o yeeti ke yimɓe ɓen ɓeyni ko a yette sojo men hoolaki ko hoolata few men ƴettata konngol ma ɓe ƴettali yimɓe fof hoorali kanko yiwɗo on o hooray ka o hoorata kanko ɗo o wi'i o hoorata ko noon kadi si tawi ko juldandu ñande sikke goɗɗo go inne ha min mi yi juldandu dey noga e jeenayi suuma no wedde capantati e wi noon no mene min jaɓanalima o ko yette sojo ni on anda o jaɓanaka est ce que o taƴay o wiɗo kadi o taƴata ko yimɓe ɓen hooridete ko yimɓe ɓen taƴidete o addi o dalil ɗo o wi honno woni dalil on woni fa an abi hurairata radiallahu anhu anna nabiya sallllahu alih w sallam qala
wonde nulaaɗo maaki assawmu yawma tasumuna korka kan ko ñande horuɗon onon jama on wal fitru yawma tafturuna taƴugol ngol tayrude ndin ko ñande taƴuɗon wal adha layyagol ngol yawma tudahhuna ko ñande layyiɗon bimana julde donkin ko ñande on foppu juuruɗon ɓe ƴetti ɗum ɗo ɓe dallinori kono oɗo hadis faandaka ɗon wonde an tun si a yii wonde a horata sabu aya on no feeñi faman shahida minkum shahra falyasum ko selli kon ko wonde si an tun a yii suumaye ñande sikke yimɓe ɓe jaɓanalima ɓe mukke konngol ma ngol few an waɗɗikema horugol si a yi o yi juldandu an tun ɓe jaɓanalima no dagi ka taƴa kono ko ya suuɗo ɗon sa taƴay ko ya suuɗo idan ko ɗon noon ɓuri sellude ko waɗi tambihi ɗo kon ani yunabba wala tambihi nabbahna ala tambihihi faminal فمن الخطأ هذا الخط فمن الخطأ وضع الحمزة في على السطر بعد الألف إنما تكتب على الألف فمن الخطأ صيام بعض الناس مع دولة مجاورة وفطرهم معها مخالفين بذلك أهل ديارهم وبلادهم لأن الجماعة حق وصواب والفرقة زيغ وعذاب لا إله إلا الله أي حكم هذا ومن جاء فالجر قول له كتيجي كفالجر هو جاء فالجر ندين horugol yimɓe goo ɓe hoorida wondude e daw e leydi eta e kawtaljo maɓɓe ɓe taƴida e on eta ɗon haray ɓe lundi e ɗum ɗon ka horugol e ka taƴugol yimɓe galle maɓɓe yimɓe leydi maɓɓe ndi mana joni hordugol wiyen e sénégal ɓay ko dawla mo jawira joni imma sénégal ma sierra leone ma Liberia, ma Guinée Bissau, ma ɗum Mali, ma Côte d'Ivoire, ɓeɗo yi'a woɓɓe men inna ɓay Côte d'Ivoire yi'i ma Mali hoorida e maɓɓe wo ɗum ko faljere ko konngol ma ngol ɗo woni faljere wara ɓe lundi yimɓe leydi maɓɓe ndi la taban bil ijma البلاد التي لا تختلف مطالعها فرؤية قطر منها تعتبر رؤية للجميع هذا لا يخالف في هذا عاقل لأن المسلمين لا يقسمون على حسب الدولة ولا القارة حتى julɓe fof no fottani ay gooto lundaaki sina oɗo wonde julɓe ɓen ɓe sendirtaake wiigol ko état ko guiné en ko sénégalais ko mali en ko mauritanie en ko arabe ko ajam no ɓe fof ɓe fottani kadi leyɗe ɗe tawata nangen fuɗiday mutiday e mum ɓeeɗo si leydi wootiri yi'i hara ɗe a leyɗe fof waɗɗike ɓe yo ɓe tuuginoro e ko ɓen no yi'i ko ɗon ɗo bila khilaf hoto yeddandal ngal woni ida ihtalafat il matali'u ko si leyɗe no woɗɗodiri tawa fuɗugol nangue e mutugol ngol feppa wana enen e chine enen e saudi enen e dubai enen e misra masalan nangue fuɗay toon wona wa leere tati enen sigi fuɗa ga gemutay ka maɓɓe leere tati si gemuta ka men ga wana enen e amérique ko ɗo yeddodira wonde si tawi
ɓeeɗa yi'i est ce que ɓeeɗa hooray ka yi aɗo waktu ko ɗon yeddonira almuhim jumhur en no yaari wonde hay ɗum hay si tawi leɗɗen fuɗugol nangue e mutugol ngol feppa si leydi goo yi haray fof ko yo hooru sabu o hadis to ka nelaɗo maki suumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati ɗo ko jurɓen fof fewtina hoore yi'ugol ndu e taƴire yi'ugol ndu no ari e athar woɓɓe goo wi o ɓe mahi e athar abdoullah ibnu abbas goɗɗo no wi'e Kurayb o yahuno Sham fewndo Muawiya ibn Abi Sufyan suuma e daroyimo toon o woni ha takko ka suuma e ma e taɗon o arti Madina Abdoullah ibn Abbas landimo ene onon toon Sham ko honde yiɗon suuma e ɓe inni ko alkamisa no wedde juma men yinondu o wi a yinondu o wi mi yinondu Muawiya lanɗo o yindu foppo hoori o wi menen ɗo noon ko min yindu ko juma no wedde asawe menen Madina ɗo min sertata meɗen hoora ɗo ha tuma min yi'i ndu ma min timini balɗe 30 oyni ene a yondinotta e ko yi'a to ko si ɓen to yi o yindu kadi oyni o min watta ɗum hakada amarna rasulullah sallllahu alih wa sallam woɓe ƴettiri ɗo almuhim na ɗum ɗon ɓuuri ɗumannade en fewn ɗo o wi o wi sabuna li anna aljamaa haqqum jama ko goonga wa sawabum ko hawrondir ɗum wal furgatu sertugol zayhum ko oñaare wa adabum e lette kono laysa fi mahallihi wa gadi qala allahu azza wa jalla wa atasim bi hablillah jami wala tafarragu o ala man yajibu ko hombo korka waɗɗi ajmal ulama'u karama ko ɓe no fottani ala annahu wonde ko hani andugol kon yajibu sawmu korka no waɗɗi alal muslimi julɗo al aqili haqqilɗo al balighi hellifaɗo asahihi selluɗo almuqimi ñiɓuɗo wonɗo kamum sartiji joyi wa yajibu an takuna almar'atu tahiratan min alhaydi wannifas no waɗɗi sonnajo so hooray o wona laaɓuɗo e ƴiƴam fiilayeru e ƴiƴam jibingol wa amma adamu wujubihi ala gayri l aqili lbalighi amma angal korka waɗɗagol e hoore mo ala haqqille mo hellifaka fali gawli sallah sallam o sallam maki rufi algalamu an salasatin karamol no toon tana yimɓe tato anil majnuni hatta yafiiga feetuɗo ha o ndikka o ɗiwta wa ani naimi hatta yastagida ɗaaniɗo ha o fina wa ani sabi hatta yahtalima e pay kum ha kum hellife kum hoyɗito wa yustahabbu li waliyi sabi an yamurahu bisiyami mata ataqahu liyatamarrana alayhi no yiɗana e waliyaɓe paykum jeyɓe paykum kum ɓe mawɓe makko ɓen wonɓe mo e newde ɓen nde ɓe yamirtamo hoorugol tuma kala o taagana o hattana o waawi hoorugol ngol fiyo ekkito liyatamarrana alayhi fiyo ekkito tamrin fiyo elto e korka kan so accama o meeɗa hoorde ha duuɓi 15 o innoyama yo hooru no gasa o faɗɗo e ñalorma kono so heɓi wona duuɓi 10 1 ɗiɗi o ekkintine ɗon seeɗa o waɗa hoora taƴa iktida'an bi fi'li sahabati ka ñentingol golle sahaba ɓen radiyallahu anhum yo Allah weltimɓe bi sibyanihim e fayɓe maɓɓe ɓen ɓe hoorayno ɓe hoorina fayɓe maɓɓe ɓen anir rubayi binti muawwid en ittama e arrubayi binti muawwid qalat o wi'i kanko o sonnajo ko oɗo de andi e ittuno ñiire jiwunkun ko o sabu oɗon laɗo ma kanno usama atashfa fi haddi min hududillah oɗo sonnajo o wi arsala nabi sallah sallam gadata ashuraa nelaɗo immini bimbi weetay 10 donki ila ɓural ansari ka caoy ansariyankoɓen ka koɗolo e maɓɓe o immini toon ko yeetoɓe awa heɗegoyi man asbaha muftiran mo weeti tawi himo taƴi falyutimma baqiyata yawmihi yo timmin ko lutti kon e ñallal ngal wa man asbaha sa'iman mo weeti tawi no hoori falyasum yo hooru yo kontin korka kam galati kanko rubayi o wi'i fa kunna men laatinoke masumuhu meɗen hoora ñande 10 donkin ba'du ɓaawo ɗum ɗon hande kadi
ونصوم صبياننا من هورنا بايكو أمن كوي ونجعل لهم ونجعل لهم من ورنا باللؤبة فجر كوي من الإهن امورد تيفي مموجنا لبي بوتي مموجنا بدون فجر كوي بيبي دي هوي كو بهيلنو فإذا بكى أحد سيقول ما بيولي على الطعام في نعمته ولا ما ولي أعطيناه ذاك من جنة مكون فجركم حتى يكون عند الإفطار هاتو ما وننو فيوندو تاجو mana fewndo ko law ko relaaɗo ɓangi makka seni madina o arno tawi alyahudu ɓen no hoora ñande 10 donki afan ñande 10 jombente o landiɓe ko honɗum hooranto ñande 10 jombente ɓeyni ko ñalande mawde ñalande teddude Allah danduno ɗo Musa giɗo makko on e yimɓe mum o halki Firawna gaño makko on e yimɓe mum annabi Musa hooreno ngal ñallal ɗo ka yettugol Allah minen kadi ɓay komin geygol makko meɗen horude ngal ñallal ɗo sabu teddingol mo laaɗo maki ko minen ɓuri on handude e Musa nelaɗo hoori yamiri yo ngal ñallal ngal hoore jono ɓay weeti 10 jombente nelaɗo immini ko yaha ka koɗoli yeetoɓe awa kala mo e moɗon tawi on tigi tikoje ko lutti ɗo koye ñallal ngal yo hooru mo tawi hari ñamali yo timmi yo hooru ñallal ngal ha suumaye farli ɓawa suumaye farlike o maki mono faala yo hooru mono añi yo accu ɗon ɗum hayso addal hadis o ga ko ɗon hadis no woodi wa amma adamu wujubihi ala gayri sahihi lmuqim amma angal waɗɗagol korka kan emo sella mamo wonaka mum ñiɓaka mum fade gawlihi taala ko sabu kongola to ɗon ka o wi waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra mo tawi suuma e tawdi ɗum e nawnare tawi no nawni ma ko setejo ko yo taƴo o limo e ñalaɗe goo o yoɓa fa in sama almaridu walmusafiru ajza'ahuma si nawnuɗo on wakkilike hoori o forsi o hoori areno gaynanamo no yonanamo kono kadi setejo on so forsi o hoori hara yonaniɓe kamɓe ɗiɗo non li anna ibahata alfitri lahuma ruhsatun sabu dagingol taƴugol ngol wonande ɓe kamɓe ɗo fiyoɓe taƴu ɗum ɗo ko newna ɗum ko newede wona azima o fa in ahada si ɓe ƴetti bil azimati pellital ngal ko tiiɗi kon o ɓuri mettude fii kon fa o hayrun ko ɗum ɓuri moƴƴude walakin wa ayuhuma afdal honɗum ɓuri moƴƴude alfitru ami sawm ko honɗum ɓuri moƴƴande ɓe kamɓe ɗiɗo ko taƴugol ngol ka ko horugol ngol o wi in lam yajidi lmaridu walmusafiru mashaqqatan bisawmi fa sawmu afdal si tawi nawnuɗo on e setejo on heɓali tampere sattede ka korka ko horugol ngol ɓuri moƴƴande ɓe wa in wajada mashaqqatan falfitru afdal si tawi ɓe heeɓi no sattede e korka kan haray ko taƴugol ngol ɓuri moƴƴude honno dalil muɗum an abi said al-khudri radiyallahu anhu qala o wi kunna min latnoke nahzu meɗen hona gazu honugol ko waɗugol jihadi ma rasulillah sallah sallam haɗa men wonde laɗo sallallah alih w sallam fi ramadana e suumaye min yaha gere e suumaye fa minna harano e amen assaimu horuɗo wa minna no e amen almuftiru taƴuɗo fala yajidu saimu monanta ko horuɗo on alal muftiri e taƴuɗo wajada ɗo na heɓugol ko heɓugol ka wonki mum ɓittede ma heɓugol dow ko ngelsata ka wonki muɗum o heɓata taƴuɗo on horuɗo on heɓanta hunde mone taƴuɗo on walal muftiru ala saimu wona taƴuɗo on kadi heɓata ka ɓernde muɗum likki ƴere e horuɗo on yarawna hiɓe yiya anna man wajada quwwatan mo heɓi doole fa sama o hoori fa inna dhalika hasanu ɗum no moƴƴi wa yarawna hiɓe yiya kadi anna man wajada da'fan mo heɓi loore fa aftara o taƴi fa inna dhalika hasanu ɗum no kadi no moƴƴi yani ko ɓuri moƴƴude ko ɓuri newanade on tigi kon wa amma adamu wujubihi ala alhaidi
والنفساء أما أنقل وقتقول هورو غنغل هور فيليدو ما وندو يجان جبينغل فلحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وسبب حديث أبو سعيد الخدري فيلي أوي قال النبي صلى الله عليه وسلم ندار الله أماكي أليس إذا حاضت ene o laataaki kanko sonnaajo e laataaki si tawi kanko sonnaajo o fiilike lam tusalli o juulata walam tasum o hoorata ɓe wi ko noon o wi awa fa dalika nuqsanu diiniha awa ko noon ɗoytaare diina makko kan ko hadisi juutuɗo o taƴi ɗo hadisi on fuɗɗode makko nelaɗo maaki ma ra'aytu min naqisati aqlin wa diini adhabu bilubbi arrajuli labibi min ihda kunna o wi mi yi'aali ɗoytiiɗo diina ɗoyti haqqille waawɗo détournude haqqille gorko kelɗuɗo hewti goɗɗo ɓe gono ɓe sonnaaɓe sonnaaɓe peepele ndi je komin ɗoytiiɓe diina ɗoytiiɓe haqqille ɓe refaniki kisan laɗumaki waɗe doy o wi ene wona seede ɗiɗo moɗon fotata e seede gorko gooto ɓeyni a ɗum ɗon de hara ko noon woni on noon ko ɗoytare haqqille noon on jaɓi ɓe wi o wi awa ene goɗɗo e moɗon si tawi himo fiili ene na haray o juulata o hoorata ɓeyni haray ko noon o wiya ɗon ko ɗoytare diina noon ɗo noon watta no yila ko ɗoytare diina wona ɗoytare joddi ɗoytare golle diina joni sonnajo no wawi wonde ɗo yontere hara ala juulude o ala horude ɗo ka golle diina no ɗoyti ka kono ala bakkata noon de o ala bakka enen wonɓe julde men ɓurama baraji ɓay ko Allah tongani mo juulugol fewdo ɗo kono golle ɗe giɗe ɓurimo ka eyo oyi fa in samat alhaidu si tawi debbo fiiliɗo hoori awin nufasa'u ma debbo jibinɗo wonduɗo yiƴa jibingol siɓe hoori lam yujzi huma ɗum yonataɓe goy bal ko bakka to ɓe heɓata li anna min shuruti sawmi sabno jaa e charte ji korka attaharatu laaɓal mi anda o masuɗo ɗo li anna min shuruti sawmi attaharatu taharatu min alhaydi modde fiilayeru wannifasi e ƴiƴam ɓesugo wa yajibu alayhim alqada'u no waɗɗiɓe noon yoɓugol korka kan amma julde nden ɓe yoɓata an aishata qalat ittamen men aisha o maaki kunna nahidu ala ahdi rasulillahi sallallahu alih wa sallam min laatinoke meɗen fiilo fewdo nelaɗo min yeƴiƴam fiilayeru fa nu'maru min yamire bi qada'i sawmi yoɓugol korka kan wala nu'maru min yamirtanoke bi qada'i salati yoɓugol julde nde si tawi sahabajo wi'i meɗen yamirteno kono wiyali ko nelaɗo yamirayno men ɗo karama koɓɓen no yaari wonde fewdo nelaɗo si nelaɗo no wuuri ala yamirowo ala haɗowo si wona kanko si sahabaɓe inni meɗen haɗeteno ɗum aray ko nelaɗo haɗi meɗen yamirteno ɗum haray ko nelaɗo yamiri ɗum ko sunna haray ko sunna nelaɗo fanda amma ma yajibu ala cheikhi alkabiri walmar'ati alajuzi walmaridi alladi la yurja bur'uhu ko honɗum waɗɗi mawɗo nayejo e sonnajo yummirawo e nawnuɗo mo tanƴinaka dikka e nawnare mum ɓeɗo ko honɗum waɗɗi ɓe sisuma e ari o wi o jaabi ɗo wi man ajaza mo ronki ani siyami ga e horugol mo ronki horugol likibarin saabu mangu nayewu aw nahawima ko nande mum aftara o taƴay wa atama o ñammina an kulli yawmin kala ñallal miskino goto li gawlihi taala saabu konngol ɗal to ɗum ka o wi wa ala alladina yutiqunahu fidyatun taamu miskin no e ɓen taganaɓe horugol e hoore tampere fidyatun sottitagol taamu miskini ñammingol miskinɓe ɓen
an ata itama ata ibn abi rabah ko min kibari tabi'in ngojeya annahu sami'a ibn abbas yaqra'u hadhihi al-aya onani abdullah ibn abbas no janga o aya do fagala ibn abbas wi laysat bi mansukhatin o aya na montado fes huwa ash-shaykh al-kabir ko mawdo nayejo wal mar'atu al-kabiratu sonnajo yummirawo la yastati'ani be taganaka an yasuma de be horata falyut'ima yobe nyammin na yut'imani aw fayut'imani o laamu o nani windirato ko imma fayut'imani aw falyut'ima an yasuma manda ko an yasuma jon jente ko woni jangude ko ndaro ko masa ko nan an yasuma fa yut'ima makana kulli yawmin miskinan be nyammina lonto nyallal kada miskino alhubla wal murdi'u la na fal yut'iman bisira don ko amru on ngare ko yuhdhafu nun alhubla wal murdi ko fayut'ima ko ima fayut'imani italamu madu ya falyut'ima itanunu ko ima lamu ngiwa manunu ngiwa kon di hibodirta alhubla wal murdi sonnajo sowido ma sonnajo muyninowo wal hubla wal murdi'u wal hubla wal murdi'i la wal hubla wal murdi'u lana mubtada idha lam tutiqa as-sawma debbo sowido e debbo muyninowo taban wiyama al murdi'u wiyaka al murdi'atu limadha ko fiyon wiyaka al murdi'atu نعم ما في صنع جموينتا وصوتا بيبرو غوركو موينتا طيب غوركو موينتا هاراي لماذا يعني انا الى الان ما فهمت لماذا لا نقول والمرضعه أن الصفات التي تختص بالنساء لا تلحقها علامة التأنيث مفهوم تقول الحامل والمرضع والفارك أو يتا فاركة أو يتا مرضعة أو يتا حاملة ستاوي كو دونغال ريدو نا دونغال هوري ستاينو كو دونغال هوري ويتا هذه المرأة الحاملة سيدو المرأة الحاملة هذا كو كهوري روندوري كون سيكو كريدو روندوري كو سويدو كو الحامل هذه المرأة الحامل كونون كادي نودي صفة ديغو دي وراتاك علامة التأنيث فاعل بمعنى الفاعل فاعل بمعنى مفعول اون كاد هبتا علامة التأنيث إنتاكو هذه امرأة جريح أبيتا امرأة جريحة ألا يعني المهم إذا لم تطيق الصوم ستاي بوابال هورد بتاغناك أو خافت ما بهولني على أولادهما بمأبه فلهما الفطر نوودا بتاغول وعليهما الفدية أوين وقتي بسوتي تاغول ولا قضاء عليهما ووقتاك بيوبغول وناغول ɗo o masala ɗo ko yata konngudi jeegono e makko sonnajo sowiɗo e sonnajo muyninowo si suuma e ari tawi ɓe wawata horude ɓe wawata naɓudugol sonnajo sowiɗo wawata naɓudugol reedu ndu e horugol muyninowo on wawata naɓudugol muyningol ngol e horugol yo ɓe taƴu si ɓe taƴi ɗo no fottanayo ɓe taƴu ɓe newna taƴugol ko no waɗɗo yiɓe ɗo ngari yeddodiral ngal konngol goo ko ngolgol o addi ɗo ko wonde ko waɗɗiɓe ko ɓe ñamminoy wonayi ɓe hooru ɗum no filla e abdoullah ibne abbas e abdoullah ibne oumar
mi sikki zahiriyankoɓe ɓen ko ɗum kadi ɓe wi konngol goo cheikh albani no sembini ɗum ɗo moƴƴi noon cheikh mouhamadou moussa ibnu uthaymin ruttima ɗo ruttande gandal mo nanna ruttande mone kono ɗon almuhiqqu huwa cheikh mouhamadou moussa ibnu uthaymin rahmatullahi ala aljami konngol goo wi ɓe yoɓay ɓe ñamminay ɗum no filla e malikankoɓe no filla konngol e malikankoɓe konngol kadi e shafayiyankoɓe konngol goo wi ɓe yoɓay tun ɓe ñamminta ɗum ko konngol hanafiyankoɓen e riwaya imam ahmad ko qawlum indal almalikiya wa shafaiya konngol goo sendidiri hakkude sowiɗo on e ɓeyɗo gonɗon konngol honno wi konngol ngol wi sowiɗo on kanko o yoɓay tun o ñamminta ɓeyɗo on o yoɓay o ñammina ɓeyni sowiɗo on ko konta ko nawnuɗo ko yo yoɓu tun ɓeyni sowiɗo on kanko o yoɓay hagana o ñammina konngol goo sendidiri kadi fayin kono ko ɓe ɗiɗo noon waɗi ɓe nokku gootu gollo konngol honno wi si tawi ko hoore maɓɓe ɓe hulani mo ɓe ko wonki mum kin hulani kamɓe ɗiɗo noon ta hooru ɗum wona sabu maaya taƴiri sabu ɗum yoɓoyay tun kono ñamminta siko ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe hulani ɓe taƴiri sabu hulangol ɓiɗɗo wonɗo kareeɗo ma hulangol ɓiɗɗo muyniteɗo on taɓiraɗan nan fanɗu o yoɓay o ñammina ɗo konngol waɗi e masala o ko selli kon ɓe yoɓay tun ɓe ñamminta kono noon ɓe yoɓay dari ɓay no juuti no so yiɗon cheikh uthaymin no ruttiri cheikh albani no ɓe ƴettirno hadis on no hawni andi faamugol hadisaji ɗi sellugol e ñawgol no anda cheikh albani o zamanu men ɗo wala mo forta kono faamugol daqaiq masaili ji ɗin ko yaltata kon e hadisaji ɗin ɗum noon on cheikh uthaymin en ɓe ɓuri mo ɓe ko allah okkiri ɗum ɓe fof fali kullin fadlun mo ɓe no jogii ɓural o wi an ibne umar qala rukhisa lilcheikh alkabiri wal ajuzi alkabirati fi dhalika wa huma yutiqani sawma an yuftira in sha'a wa yut'ima kulla laysa kulli wa yut'ima kulla yawmin miskina wala qada alayhima ibnu abbas o wi newnanama mawɗo gorko beerawo e yummirawo mawɗo e ɗum ɗo ɓe harahi ɓe taagana horugol ngol kono ɓe tampay ɓe newnanama yo ɓe taƴu si tawi ɓe faalama ɓe ñammina e nokku ñalande kala ɓe ñammina miskino kono joddi fawaki ɓe ɗum ɗon o wi monta fi hadi l aya faman shahida minkum shahra falyasumhu mo tawama en lewru ndu yi lewru ndu yo horu ndu wa thabata lilcheikh alkabiri wal ajuzi alkabirati ida kana la yutiqani assawma o wi tabiti wonande gorko nayejo e yummirawo nayejo si ɓe laatike ɓe taganaka hawrugol ngol wal hubla wal murdi ida khafata aftarata e debbo reedujo e debbo muynowo si ɓe huuli fi korka kan hulani hoore maɓɓe mako woni e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe taƴi wa at'amata ɓe ñammina kulla yawmin miskinan ñande o ñande miskino ɗum ɗo ko konngol ibnu abbas ibnu umar kadi ko ɗum wi kono la walaysa bi sahih wa anhu qala ida khafat alhamilu ala nafsiha walmurdi ala waladiha fi ramadan itama e makko ibnu abbas fayin o inni si tawi reedujo hulani hoore mum ma muynino o hulani ɓiɗɗo mum on e suumaye qala ibnu abbas wi yuftirani ɓe taƴay wa yutimani ɓe ñammina makana kulli yawmin miskinan nokku ñande wo ñande ka hoorano o ñammina miskino wala yaqdiyani sawman o ɓe yoɓata korka maɓɓe kam wa annafi itama naafi qala o wi kanat bintun libnu umar woni no jiwu
ɓiɗɗo abdoullah bin umar tahta rajulin min qourayshin himo e ley e dewgal gorko jeyaɗo e qouraysiyankoɓɓen wa kanat hamilan o tawi o laati ko sowiɗo fa asabaha atashum fi ramadan ko ɗon ka heɓi mo e suuma e moƴƴi kanko o diwo ɗo fa amaraha bnu umar an tuftira abdoullah bin umar yamiri mo yo taƴu wa tutima o ñammina an kulli yawmin miskinan e lonto ñallal kala lonto muɗum miskino ɗum ɗo ko hunde andade ɓeeɗo ɗiɗo noon ɓe waɗi fatwa kono ko minne on ko wal aksuhu wa sahih ko ha on yata wata gandum gadru at-ta'amil wajibi embere ñamete waɗɗiɗo ñammingol e wiɗo ñammingol ko jelon tigi ñamminta an anas ibnu malik ittama anas ibnu malik radiallahu anhu annahu daufa ani sawmi aman anas ibnu malik mo jeyano e sahabaɓe laaɗo ɓe allah juutini balɗe moƴƴo no wiye o wurno duuɓi 100 ɗen anndi ko oɗo wonno kurkaani nelaaɗo noon oɗo gollani nelaaɗo duuɓi 10 tawi ko nelaaɗo ɓaŋi makka seeni madina tawi ko payko yumma makko inni ari ka nelaaɗo wi nelaaɗo min mi heɓaali komi okkore mi mara komi okkore hiɗa welanmi kono mi mara komi yangorani kono komi faala kum payko an o ɓiɗɗo an ɗo o wona takko ma ɗo joganoma satal ne wona neleteɗo ma o kurkanoma min kadi kono noon mi mari ɗanumaki awa ɓe wondi anas wi'i mi wondi e makko duuɓi 10 mi waɗali goɗɗum o inni ko fi honɗum waɗanɗa ɗum ɗo mi ronkali wadde oni ko honɗum haydi waɗa hayde wotan o innallan ko honɗum haɗi waɗa hunde kaari o innallan ko honɗum haɗi waɗa hunde kaari o innali ko honɗum waɗanɗa ɗum daari ko watta daari ko gerɗa honɗum waɗanɗa ɗum yo pay kon noon anda pay kon kumbal jeyi ɗum ko holli wonde nda ɗum ko moƴƴo jikku oɗo no anas o nawyoyi tawi o wawata horugol fes kono o waɗi fasana a jafnata saridin o waɗoyi lahal ɗum woni miran wi jani waɗi saride muɗum yani ko tew njuru tew e biredi buyon e biredi o ɓannani yimɓe ɓen wada'a 30 miskinan o noddi miskin ɓe 50 fa ashba'ahum o harni ɓe o ñammini ɓe ha ɓe haari idan no sellirani an wiyaɗo ya jogii ɗo e ñammingol miskin ɓe suumaye fof hiɗa suɓina hakkude ƴettugol ko defete ko jonnaɓe defana hoore maɓɓe ɗum haray ko kilo nendi maaro goto kala no sella ka defa ha gayna noddaɓe ɓe ñaama ɓe hirto ha ɓe haara tew anas kanko ni o gerdayno arkanu sawmi tugale korka kan ko tawata gasata ko e ɓaawo mum si a hooray ko be ɗum ɗon waɗa no mari tugale tugalel aranal ngal ɗo anniyatu ko annuye on ko be neɗɗo on o anniyo si woni suuma e darike andama ndu yiyama fiɓu ka ɓernde ma wonde a hoora e suuma e ndu fof mayu annuye na ko wolete awa en annike horugol allah tawni en nduɗo kadi e annike horugol ndu fof mayru balɗe 29 la ko ka ɓernde ko décision ka ɓernde no moƴƴi jemma be jemma heyɗin tinna on annuye ndena sullo fiɓa wonde janngo mi hooray ɗon ɗo ko tugalal e tugale korka sabu hon ɗum li gawlihi taala sabu kongol to ɗum ka o wi wama umiru illa liyabudullah mukhlisina lahu dina hunafa yimɓe ɓe yamiraka sina yoɓe rew allah tun ɓe laɓɓinana mo dewal ngal ɓe laɓɓinana mo dina kan hunafa ko ɓe oñiɗi ɗin arti ka feewi ɗo wajhu al istishhad ko mukhlisina laɓɓinanɓe mo laɓɓinangol allah ɓe laɓɓingol ko annuye e ko ɓeydi hoore annuye ya niyatum wa ziyada
sabuna goɗɗo laɓɓinta hara o anniyaki himo anniyo o ronka laɓɓinde anniyo yahgol juulugol kono yaha o waɗoyo yiingo kono neɗɗo laɓɓinanta allah hara o anniyaki ɗon woni dalil goo ɗimmum ɗum waɗi gawli nabi sallallah alih w sallam innama al amalu binniyati wa innama li kulli imri'in ma nawa andu golleji ɗin ko taskorte ko annuyeji ɗin ko neɗɗo mari e joddi golle mum wo ko ɓeri ko o anniyi ko gam holli kala dewal si a anniyanaki ngal amara joddi maggal wala budda an takuna qabla alfajiri min kulli laylatin o wi feere ala kadi annuye on ko yo laato ado peere alfajiri jemma be jemma li hadisi hafsata sabu hadis mo hafsa filli bintu umar قالت أيني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 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 ماكي من لم يجمع من لم يجمع الصيام الصيام قبل الفجر فلا صيام له مثلا الروماني من لم يجمع مفل تالي أجمع يجمع أي عزم عقد العزيمة مفبالي أن يؤن جمّة قبل الفجر ادي فجر نفيرو de fala siyama lahu amara korkare ɗum ɗo holli wonde ko jemma kanko no wiɗo ko jemma be jemma wiwɗen jemma arano on si on tigi fiɓiɗon wonde hoora e suumaye fof hande kadi heeɗintinoygol jemma o jemma no yiɗa no moƴƴi kono si haqqille makko oroyi jemma goo o fiɓaali hatta korka makka no sella linniyal amma tugalal ɗimmal ngal e tugale korka ɗen al imsaku an il mufattirati min tului lfajri ila gurubi shams ko jogitagol gaayi taƴinoji ɗin ɓorde ka fajiri ndin feeri ha nange muta andi koyte korka ko nangugol hoore mum ko freenugol on tigi jogitto hoore mum ɗi taƴinoji en jantoyto ɗi yeeso ga régimen ɗi e taƴi wala himo addi ɗi ɗo taƴinoji ɗin o eto hara o waɗali ɗi few ɓorde ka fajiri feeri ɗon e nangol mutugol hara o ñamali o yarali o yidali e sonnajo makko o tewaki o tuuti o yowali prévision bonnoji ni fof hara waɗali ɗi ɗon ɗo ko tugalal ɗimmal ngal ni e tugale korka sabu honɗum qala taala allah towɗon o wi fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataba allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri thumma atimmu siyama ila allayl aya on ka fuɗɗi ɗon andi hari law fewnu ko korka kam farla tun hari si on tigi ɗanike o fini haysi ko hakkude jemma o fini hande kadi hara yidugol e sonnajo ala hande kadi ya newnana ɓorde ka futuro heewi ɗon e a ɗanagol ko ɗon watta ko fije jala on fof ko ɗon watte hakkude ma e sonnajo ma on kono si a ɗanike a finoyi haysi jemma o no lutti ɗon e fajiri feerude joni noon awa yette soɓɓe honɗum watti woɓɓe ɗaani ɗon ɓe hunti tun ɓe juuli geeƴe ɓe ɗaani tawi ɓe ronki kof e maƴo e noon jemma hakkunde jemma teri ɓe ha to jini e hajja en he enede ko onno gon waɗen tumta goɗɗo andata ko enen ɗo tun ɓe moƴƴini muran ɗum on tumati ɓayi yaari noon allah wi allah himo andi ko iɗon jamfade hoore moɗon allah no andi ɗon jamfade toon hoore mon o wi fal ana kono joni on yaafama fal ana bashiruhunna joni yiide e maɓɓe ha tuma fajiri feeri wabtahu ɗaɓɓo ma kataba llahu lakum ko allah farlani on kon ɓiɓɓe yiide e maɓɓe dara no gasa allah kora on jiidi wa kulu washrabu ñaame yaron hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri ha ko rawni kon e ko ɓawli kon sendodira ka peere alfajiri
haa ɗon dartoɗon ɗon noon tumma atimmu siyama ila leyli on tumati ƴetton ɗon korka kan timmi noon ka jemma ko fanda jemma ɗo ko fuɗɗagol jemma ngol wona ka jemma on hattoyɗon de wano chia ɓe wi nondi jentonoɓe chiajo ñande garadi o yomi firamo ɗon hatta e timmo summa atimmu siyama ila leyli ko ɗum ɗo woni tugale korka ko annuye on e jogitagol hoore mum hara memaɗi ko taƴinta korka kon ko bonnata korka ɓodde ka fajiri feeri ha nangue muta o wi joni noon ko honno bonnata korka walladi yuftiru bihi assaimu aw yafturu bihi saimu sittatu ashiyai aw nam o wi ko taƴinta horɗo ko bonnamo korka kan ko piiji 6 goo on e ɗiɗi on alakol wa shurbu amdan tewagol ñaama e tewagol yara fa in akala aw shariba nasiyan fala qada alayhi wala kaffarata si wontino yejjutu o ñaami ma o yejjutu o yari haray korka makko kam bonali o yoɓata kaffara itte sikke kaffara fawakimo kono noon ko yejjutuɗo na yejjinkiniɗo de ta yette so joni ɗo faami jinno ɗo joni a yejjiti ñaama ha gayno mi yejjutu haɗa ma anduno tetere la an abi hurairata tindiri noon ɗo ko hadis mo abi hurara filli anna nabia sallah sallam gal nelaɗo maaki man nasiyama no yejjiti wa huwa saimun tawimo hoori yejjiti himo hoori fa akala aw shariba o ñaami ma o yari fal yutimma sawmahu yo timmi korka makko kan fa innama at'amahu llahu wa sagahu andu ko ñamminimo ko Allah ko yarnimo ko Allah ɗo imam malik kanko nani o yaari ko o yaari wonde hii mo falji ñaami ñalorma suumaye ma falji yari ko yo timmi korka kangoy kono no waɗɗimo yoɓugol ngan ñallal ɗon o hadis ɗo tindina wonde on tigi yoɓata kono hadis no ari ka sunanul dara qutni ka sunanul bayhaqi ka almustadrak lil hakim an-naysaburi الحاكم النيسابوري وي حديث ngimo selli imamu dhahabi tawtimo ɗon wonde nan maki fala qada alayhi man akala aw shariba nasiyan falyutimma sawmahu wala qada alayhi o gasa oɗo hadis hewtaɗo imam malik mo yeggiti ñaami ma yeggiti yari tawi mo hoori yo timmi korka makka o yoɓata nan maki o yoɓata yesusi wiɗa yoɓa o yoɓay way laala oɗo hadis hewtano imam malik yo daroto tawi no jeeya e ko bonnata korka kon alqayu amdan tammu ɗum ko tewagol tuuta mo tewi ke tuuti korka makko kam boni fa in galabahu lqayu fala qada alayhi wala kaffarata si tawi noon korka kam tuure nden foolumo wano ara ko nawnare waɗi o tuuti nawnare pali ma sonnajo sowiɗo ko tuutata ko ɗum ɗon bonnata korka kan waɗinta kaffara sabu abou hurayra no filli annabi sallah sallam qal man dara'ahu lqay'u falaysa alayhi qada'u wa man istaga'a amdan falyaqdi mo tuure awƴi fooli o tuuti o haray yoɓugol waɗɗakimo man istaga'a mo ɗaɓɓani hoore mum tuutugol imma o naɓa kolli ɗin ka hunduko ha yewta ka looko ƴere o tuuta ma o lunno ko andi ɗum ɗo si luuɓimo o tuutay o tewo o lunno o tuuta o nelaɗo maaki falyaqdi yo yoɓu nayi on e jowi on ko bonnata korka kon alhaydu wan nifasu ko fiila yeeru e jibingol walaw fi llahadati l akhirati haysi ko ka miniti sakkitiɗo ma ka zamanu sakkitiɗo min nahaari e ñalorma mi tawi woni ha 18h30 18h40 sonnajo on himo hoori ha fewdo ɗon ƴiiƴa yalti e makko ƴiiƴam fiilayeru ñallal ngal boni woɓɓe noon ɓe innayi ɗon a ɓay joni ɗo luttiɗo e futuro
minitaji sappo ma sappo e joyi joni yo aɗen timmin tu dagaki kaweɗo ngo timmina yo ñaamo ɗon kisan yo taƴu ɗon boni haray ko noon si tawi ko fen ɗon o jibini o jibingol ngol ƴiƴan jibingol ngol yalti e makko tawi lutti ɗon e futuro ɓeeɗo minti sappo sappo e joyi eɓe ñallal ngal boni kono est ce que o mara baraji mo mari baraji o heɓa baraji ko hoori ñallal ngal kon kono ngal ñalla ɗo ngo yoɓoyal ngal jeega ɓum ɗum e ko bonnata korka kon aljima'u ko yiidugol e sonnajo mum ko rendugol e sonnajo mum emi sonnajo mum itti e sikki sonnajo goɗɗo mi tawi hay sonnajo makko daganiɗo mon so yiidi e muɗum ñalorma suuma e bonna e korka kan yiidugol kan e sonnajo janno waɗa zina ɗum ɗum kan yo Allah dandu wa tajibu bihil kaffaratu kaffara no waɗɗora noon kadi mo tewi ke pas yiidi e sonnajo mum ñalorma suumaye ane en gaynata ɗum goy wa mudakkira gasata no jeeya e joni raɓɓiɗinoɗen ɗo no ɗo yustahabu li saimi an yura'iya fi siyamihi al adaba taliya no yiɗana horuɗo yo ayno ɗi nediji ɗo wattanen fondo moƴƴe ɗi nediji ɗo ara noon ɗum assahuru ko sullagol yo neɗɗo yo sullo laaɗo maki tasahharu fa inna fi sahuri baraka e sulle no e sullari ndin barki sullagol ngol ko beru wo ko on tigi o immi ka takko hoore subaka o ñaami hay siko yargol ndiyam ɓay woɓɓe innayi min simi sullike mi puhete mi ayitayi mi waɗayni mi wattayni tawi aynaka yayi mo lowa bara bara ha yewtaka lo ko ƴere sa immi ka a yari dutehu a sullike a immi ka a ƴakki tamarore a sullike a immi ka a ƴakki gatore a sullike a immi ka a surɓike ndiyam a sullike sulloɗen lanmaki sullari no mari barki no jeeya e nediji ɗin alkaffu ani llagwi warrafasi wa nahwihima mimma yatanafa ma assawmi joni en diway tun kono hewti gaynugol ngol ɗum ɗo janggaɗi hadisaji ɗi ga o darnaɗi ɗon hoore mum surugol hoore mum gayi e haalaji mereji e fijidugol e rewɓe ko noon kadi debbo e weeɓitanagol worɓe janamɓe e fijidugol e worɓe janamɓe woni noon ko fijugol ka téléphone darugol ma ko yewtugol ka téléphone darugol photo ji kanuɗi ma koko tara on tigi daari ko harmi kon ɗum ɗon needi horuɗo on ko yo hiwtere makko ɗen dendanangal ko nanodirta e korka ko yo rento sabu la sala sala no maaki ida kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfut wala yaskhab wala yajhal e jangino hadis o mbaawa no itta e makko kanko Abu Hurayra fayin o wi nelaɗo no maaki man lam yada qawla zuri wala amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu mo accali konngol fenande fefindagol ma gollitirgol ko fenande fefinande hara himo hoori Allah ala haaju ko accata ñamugol yara o acci o ñamali o yarali kono o fenay o ño'ay o kansay o daaray ko harmi o wowlay ko harmi o tuttay karafaji korka makko kan baraji ɗi ɗuurata ko seeɗa ni si o heɓoye sina ɗum wona o totti farilla on kono o ala baraji no jaa e nediji ɗin ko neɗɗo horɗo hani wadde ko aljuudu wa mudarasatul qur'ani okkugol ka suumaye ɗo woni okkoɓe nelaɗo sallah sallam kana ajwada annasi bil khayri wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalgahu jibril nelaɗo allah ko kanko ɓurayno okkude yimɓe ɓen fof moƴƴere ko ɓurayno okkude kadi koye suumaye tuma jibril ari dartingol mo idan koyen wakkilo wonen okkoɓe janngol alqur'ana ngol alqur'an no wiɗen noon ko e suumaye cippi
ko ɗum waɗi ko e suumaye nelaɗo dartayno alqur'ana on jibril arano karama ko makko dartinamo alqur'ana on e suumaye wakkilo ɗen janggen heɓu timminande wotere beta ma timminalle ɗiɗi ma ko hunjinoɗa ɓowrali ko ƴettoɗa ɓowrintinna ɗum ka suumaye ɗo no jeeya e neediji korka kam ta'jilul fitri e yawnugol huntari nin ɗum ɗo no wela yette bariɓe moƴƴi noon oɗo sunna oɗo hutorte huntagol heña si tawi nangue muti on tigi hunto laaɗo maki la yazalu nasu bi hayrin ma ajjalul fitra yimɓe ɓen seeɗata e moƴƴere fanniɓe huntade law no jeeya e neediji ɗin on tigi o taƴira tamaroje ɗen tamaroje mbuyne si tawi hino woodi si tamaroje mbuyne ala enen nduɗaka men ga tamaroje yorɗe ɗen si ɗum ɗon ala yon tigi yaru ndiyam kana rasulullah sallah sallam yuftiru ala rutabati nelaɗo ko taƴirayno ko tamaroje mbuyne qabla an yusalliya ko adi o juulude fa in lam takun rutabatin si tawi tamaro mbuyne ala fa ala tamratin o taƴira tamaroje yorɗe fa in lam takun si tawi tamaroje yorɗe kadi ala hasa wati mi ma in o surɓalle ndiyam no jaa e neediji ɗin addu'a inda alfitri bima jaa fi hada alhadith an ibn umar qala kana rasul sallam idha aftara qala dhahaba adh-dhama'u wabtalat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah du'a gol fewno ka huntoto ɗon e wano ni on tigi inna o du'a ɗo dhahaba adh-dhama'u wabtalat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah mo wawi ɓeydugol ɗon o toro ɓeru ko o faalaw yen jogii andeji ma paareji kafaaɗi eɗimo be jogani hoore mum toro Allah ko kafa kon Allah ɓuttilan en ndi leydi Allah okkor en lamɓe hara ko nunɗuɓe fewɓe moƴƴuɓe huɗayɓe Allah yurmeteɓe jama on e o gouvernement arano ɗo Allah taw hara ko gouvernement moƴƴo hara koko jama on faala kon tigi tigi hara ko ɗum kadi ɓe watta ɗon ɗo ko ande kafande e mo ɓe no jogii ma paare woɓɓe goo ɓiɓɓe mum feewa woɓɓe goo no ɓitti ka nguure moɓe woɓɓe no nawni ma no nawnira on tigi toro ɗon Allah fewndo ka on tigi taƴata ɗon laaɗo maaki no hooruɗo no mari du'a mo ruttatake yon tigi wakkili o du'o de ko ɗiɗo o addi ɗo e yiɗaɗi ɗin e yiɗanaɗi hooruɗo yo waɗo joni ñoggen ɗo ko fanɗi ɗi tawata no dagi ka hooruɗo waɗa woɓɓe gono sikka haray ɗum no mari ella taw wano moɗotugol tuuta no dagi si hartere nden fooli on tigi o moɗoyi ɗum kadi bonnata korka no jeeya ko dagi alghuslu li tabarrudi lootagol fiyo ɓanndu no ɓuuɓu looto hay siko on tigi mutu e nder ndiyam sabu on ɗum sallah sallama ɓe yii nelaaɗo himo lakka ha yiɓe hibba ndiyan e hoore makko tawi himo hoori sabu ɗon ka e nguleedi wuyɓagol e sorkinagol hara on tigi feƴƴintinnaali no dagi ko ndiyan on tigi wuyɓiiɓa ko lekki on tigi wuyɓi ko on tigi wuufi ka hunnduko mum ɗo wano woɓɓe ñiiƴe mum hara no muusa ɓe jonne ko ɓe wuufa ɗum ɗo na ella on tigi no wawi wuufugol o tutta ta feƴƴi tun ka lokojere ɗo no jeeya e ko dagi on tigi weetugol no wonti e janaba mi mana on tigi yiida e ɓeygu muɗum jemma ɓe saato ɓe na joni awa si woni seeɗa yimmuto lotore wona ha sallina salatu kadi nannomi siɓe maƴoya andi joni ñallal ngal naati ka fajiri feeri o ñallal ngal naati ɓe immoyo ɗon noon ɓe looto andi seeɗa e ñallal ngal wa miniti jowi ma sappo taw ɓe wonde janaba ɗon noon ellala mum no dagi wano ɗi pikiruji fof pikir lekki nawnare woni kaka guri ɗum pika hakkude guri e tew woni koka ɗaɗi woni koka nder tew ɗum bonnata hay si waɗirama ka soɓe janɗe yaltita ɗon woodi e capsule ji goo ko toon nadirte ma sonna ɓen ko watta e lekki wulugol reedu sonnaji sowiɗo ɗum noon fof bonnata
ko noon haysi ko fibroscopie koɓe poorel koɓe moɗin tawn tigi poorewol ko fi ndaarugol nawnaji wonde ka nder reedu ka nder aynare ɗum ɗon fof si ɓe wujaali produit e maggol ɗum ɗon bonnata korka ko piqure vitamine lekki heege ko ɗum ɗon bonnata korka préfusion men kadi bonnay korka ƴettugol ƴiiƴam prélèvegol ƴiiƴam fi ndaarugol nawnare bonnata korka few kala ko fooli on tigi tawi on tigi mara feere no bonnata korka wano nduggu wi ngin ka laawi e leyɗe goo enen alhamdulillahi ngala nduggu ngala kamen ngin nduggu ko natta ka kine ka hunduko on tigi bonnata masi ko golloɓe ka siman jiiɓoɓe siman ɗum ɗon kadi bonnata si coongi naati ka hunduko warak oy tawi ngi feƴƴoy ɗum ɗon kadi bonnata sonnaɓen koɓe mettata wano mboyri ndin anndugol si tawi sukkar no yoni ma ɗum siko moƴƴanoɓe boboɓe paapu ɓe mettani ɓe annda sino wulima sino ɗumani ɓe tutta si ɓe moɗali ɗum noon kadi bonnata curki ana kamɓe defiroɓe leɗɗe ɓe wonde curki haray naatay ka kine ka hunduko fof ɗum noon kadi bonnata amma cigarette on noon bonnay korka wano ɗin ɗon fof karaɓɓiri ɗum darɗe wona ɗo ɗon ni wujagol ko on tigi wujoto nebban parfum e sintingol ka gite lekki muusu gite ma ka kine ma ka noppi ɗum ɗon fof lekki ko sintinte kon ko ɓuri sellude kon no cheikh sabi tawi miya makiri noon non fof bonnata korka kan haray darɗe won ɗo en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faami en kadi na faamu selluɗo warsi kan kadi goltigol ko faamuɗen ko jaɓane konde gollude ko wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin تقرأ واجب نعم أيوة Sheikh Isa biye gitin arisi fiu ko mbo arisi hana ko téléphone téléphone arisi